Jesi li siguran da je to dobra ideja? Taj dostavljač mora naučiti lekciju. Da, ali ovo je krađa. Mi ne krademo, mi ovo radimo da ispadne da je on ukrao. I ako nas uhvate? Samo učini što sam ti rekao. Što si ono rekao? Objasnio sam ti 9 puta. A meni? Slušaj svoje srce. Dobro, primljeno. U redu. Jesi li gotov sa zavođenjem moje djevojke? O, ne, opet ti. Ako te još jednom vidim u blizini svoje djevojke, kunem se, požalit ćeš. Najbolje bi bilo da odeš, u redu? Slušaj, najbolje bi bilo da izravnamo račune, okej? Ne približavaj se moje djevojci, ne diraju, ne pričaj s njom, nemoj ju ni gledati, svađaš? Može? Čekaj. Želim da si to utuviš u glavu, jer ako ću se morati vraćati ovdje i ponovno razgovarati s tobom, bit ću jako ljut. Shvatio sam. Vrata su ti tamo. Što? Kako se ovo stvorilo ovdje? Ej, jel ti to kradeš od mene?